stampeje egumenka hi egumaha Umurukiko rw'icyaro cya Kabare yo kubanza rukorirwa hakatari ko mu gihugu omunsharo yambara sitena na Isingiro abatura batandikire no kweshongore byedini Tinyine kizuchoro mutima gwacu cyo number 1 umutima gwanje tinyine mu zamuyinjira nanga nyinga ikinyinjira nanga abwe kitachini ezente basirumu imwe muzire bakazangushi kwanga tubyangwe nabo kuza rwasi ndisahe nabo kuri wewe kutaragacire konkanka abantu n'interestirumu amazima garugo ntugendera yo pampranke ko bwatkabe nanga Nabwanyuma turahi akwasiza omuhwezi wa chairman w'entebe yo kubanza Rita Nakasi sitampu nukwe okuraganisa okukora hanshonga za John zavuga omusandemwe mwena ninyenda twikiriza ningenda ya nyakanyansi endemwe mumpereze esandage nyuna zavuga twesotinge na timu uka stampe koreki egumaha ngira muri ntegereza twikirizana na DC ngo nareba ba vice chairperson babi kuko mazima garagaga kwereruka yo mukazo yo kuyashobora vice chairperson umutukumanya no icyo kimasa mu stampeage tujikwase vice chairperson John zavuga chairman w'abatura batwire no bajinana nagamba ngo abantu ko bahurire ngo taruko kutera karuru kaba LC1 no kwe kutandaka kumushisha na no kumukoma ho imanja zebishobobo nyowe zavuga John chairman wa Sereje akaba mu politics bamugenzi banje abatakabanje ko bahuriye bakarutka yaterwe okwa musanzu okukoresha kuri inshuri yanga ryone bahuriye mu katerwe abo bakumbagata banamika mu teka ho bintu bya kiganda bwa mubi kandi twebazana na minister zirikira abantu babo weshitire sauna rebo bright wandrama akabasa kushikamuruka na sa zero yitu yo kubanja bakaterezation echo kugaruza stamp koroga hagombo rekagaruka hare LC1 chemiza batura Ahabwa TV West ndi Elias Rutuguse